Ka liang perca ka All India Trinamool Congress lani ke TMC hakan re tarik urisau kala pha da jing jor perca ia ka parti sencar ka National People Party NPP halor ka jing kenok penkhini kendon jo ka Model Code of Conduct lani ke MCC da ka pasami ke tien sobyeng syakinong susnong ka Kambegeri constituency ka bansa alai sak election siteng samoy lani ka by election hakat lai tarik unai weng arjal upsau hak city sa returning officer district coordinator ka AITC West Garuhil USN Sangma ulang balapan tip su de kinong tray ka parti ha ka bede ba kajeng penkheng ya ka Model Code of Conduct lani ka MCC da kinong tray jong ka parti ka NPP ki bala sami tien sobyeng sa kinong susnong ha ka leng constituency ha ka jeng perchang ban kring pa ba nong tep vote kani ka jeng penon kam baklai ki jeng don jeng em nyok sarkar om tang ba kalong ka babian nrei kalong rukom ka kambam sap ulhaong wat haden bak election commission of India lani ka ECI kalapan benai ketarik ban pelong ya jengi tebut nrei ke NPP kadang yai pedang ban lei ke bakum kini kambian mentala samik tir kita rapok snong amenda simsang polling station number 2 kata wat hadin bak Model Code of Conduct kaladet terikam kani ke jeng lei bom sonye wi kendon balabu ke penduk mesim ya ke jeng temu ban pelong ya ke election ke bakuj bat ke basian ke bayai be ya renti perap usang ma nalor kani unu yalam ke TMC ulo kenoru bak NPP kala lum thup sibon ba kitien sobyeng hajan manlik polling station bat kani ke jing sam ke jongki skinong thevot kadang ai peteng klem sange hak bede ba kani khapang ngakarpat ik jing tuklar lem ba mardo jongpi ban pasenge ik bakum kini ke jing le bat ban petikna ba ke jing pelong election kan long ka bakhoj ke basuba bat ka bom sa liang ong song mak city